kiki pantok netaki kun hamas kaptasa ki churu taka futul toke tekam ya teo inaka uthi. Dies chongel taman pakan jiripa. Hector Montes chupak khep pa yawah Christian Díaz supar churata reusa sawyati. Ukan pirus akan atirir pirih kim sapata kuarang pelaranak mayu imper sarantas kakiwa. Uka masin htun kapis kad unak sarak kipan anat parcitau dies chongel tamak maha isau FIFA tamar puriyan pa. Wilstermann tamak pusi pailawit nairit pailaw Patricio Rodríguez supar puri hewa. Uka mathan kuna huchan chau Wilstermann tamatak utkan bataki. Si churuk patun kamerani katak sudamericano yantawin hexagonal final anantawin akawuthi. Nias pusi hayburuk Paraguay tamak Venezuela tamampiu metropolitano de techo natan uyuna nataskani. Ukarok sohta haypuchi katanirok Brasil tamak Ecuador tamampiu Nemesio Camacho El Campino natan uyuna nataskani. Ukat liatun karumarok Colombia tamak Uruguay tamampiu Nemesio Camacho El Campino natan uyunzaka nataskani. River Plate tamak Salmon Rondon Huparu kontrati. Akan itirek Everton tamat puri. Kimsatun ke kimsan maraniwa. Venezuela markatawa. Espanya markan Copa del Rey yang tawin tuku yang tawin puri nyatakan tawin nikah samita hewa. Nias Real Madrid tamak Barcelona tamampiu natani. Ukat Osasuna tamak Athletic Club de Bilbao tamampiu natas karakini. Joao Cancelo hupah Bayern Munich taman natkani. Hupah maitat hamau puri. Ukat Bayern Munich tamati alanpin munaspah bakal tun kamiyun euronak Manchester City tamar paigain pa. Gennaro Gattuso hupah mantar Valencia taman purisah haniwa natirit piripahiti. Hupah patun kapayanan natawinak akatam idup tawai. Ukan kapakal kutiwa tipawai. Pestakut berap tawai. Ukat tungka kutiwa tiphayasiwai. Ichurok Europa tokenan antawinakak utharakiwa. Nias ingata zamarkan Copa de la Liga yantawin pusi haypurok Newcastle tamak Southampton tamampiu Saint James Park kanatan uyunan taskani. Copa de Italia yantawin pusi haypurok Inter de Milan tamak Atalanta tamampiu Giuseppe Meazza natan uyunan taskani. Pakiu hilat kulkanaka yakhor kama ma hacharun tawi itak nitaki.